Miami, Zina Christian Fellowship Chennai Bau, Ayah Advent Christmas Mira Anda, Wamra, Amerika nama itu Wamra, Timur Tengah, Amerika nama yang Amerika nama itu Wamra Pereja, Timur Tengah, Sobat di Zina Minterna, Wamra, Amerika ini, Amerika Rabusan Christmas Maksudnya, mereka Amerika, Agen Zina Bau. Kami berfellowship dengan alam biarnya, aslinya, untuk berbagai ini. 2022 ya, bu, tapi itu lah, orang kedua kan sudah kemarin, anaknya bisa supportive lah, nah bisa tinggi kan jadi bisa kan, kemarin itu asli kan muda, mata kita makan ni, orang serius Orang muda, namanya cuma ni kita ni manusia ni bangsa saja. Mereka ni sih betul. Actually kita orang ada fellowship tu, namun orang tu saja. Mereka berapa tu, mereka itu mengawan dia. Namun sih namun dia, kau begitu. Mereka itu platform kita, dia, namun kita ini aku 3 years residential dia, kami orang sih kan. Aku bisa tegak lalu dah, kami penting mai tu. Namanya apa kita? Jadi accepted kan namai. Aku residential, tumsum. Tapi kalau sudah di kakak Chennai itu dah, kamu apa tu? Tesis sampai tu mana? Guru punya college kita sama begini na. Di kita untuk sekolah begini na. Residential, kamu kalau sudah, kami fellowship naik. Kami kakak industrial dah. Kami relation dah, apa boleh kasih dah, yang namanya orang ada. Mari, ku fellowship tu pun acquire video tu pakai je mau tu saya mesti sama. Zina Christian Fellowship jadi halal, mana dua kali kalau ada di mana. Video tu pakai knowledge tu sudah di numpada projectnya fellowship tu leader sama mana, choir member sama mana tu misteri tu dalam itu untuk pakai. At this moment, I would like to acknowledge the presence of Reverend Vedagiri, the pastor of this church. I am grateful to meet him again after a decade, and after knowing that you have been taking care of this church, I was so thrilled, and I am very much confident under your leadership that the bondage, the relationship of the General Christian Fellowship Chennai and the Pilgrim Lutheran Church will grow more stronger. Since 2019, if I'm not mistaken, I have heard from the leaders. We have been using of this church under the leadership of under the pastor of Reverend Jivadas, and we have been a good relationship with the pastor and the committee members. So I hope and pray that under your leadership, my classmate, we were together in the Madurai MPH, my classmate, my friend, you come in as a pastor. So through your leadership, we hope and we pray that we will have a time of spiritual growth together, and we will have a bonding, a relationship stronger than before. At this time, I would like to apologize that I will be using my dialect for the benefit of my people. Of course, from time to time, not for your boring, I will try to use it in English, but most of the time I will be preaching in my own dialect, German dialect. Yang kesannya itu, kalau rasa saat itu, boleh dalam lagi yang lainnya, kami tentu ekoan. Rasa saat itu sudah, merasa saat itu sudah dari komisi maka, merasa sudah
aku pernah nas cuma tidak, aku boleh sih notice festival bang, sile kamu pernah lihat dulu, ide Christmas mulai, kalau dihilo juga akan berbeda dengan pengambil dia kita dari situ mah, kamu cuma ada dulu aja, macam apa tuh boleh, karena menjelaskan ada, lumayan boleh. Eden Christmas karena mulai zaman dia ambil usaha kue ayat mana rak kubung berkelak kasih dengan rak usaha ada the theme or the topic for this Eden Christmas to our children, the gift of God's love. I am taking the Bible passage from Luke chapter 2 verses 10 to 11 and John chapter 3 verse 16. Ragu berlah, kata ibu benar ni. Ragu sama ada, ragu sama dan Bible. Siapa yang kita kata luka berprakna, berkeren kerja, John Gospel bu, bersum, berkeren seperti apa? Oleh ragu sama ni bukan. Lalu yang ragu sama yang beri makan aku nak ada sih karena manusia ni je. Jadi saya terada. Kemarin ni orang aja bang lainnya. Entah itu biasanya ayah ambil mengalau, tak cakap pada manusia kita dalam mulai Eden Christmas, pre-Christmas, anu yang kira bangga mengalau. Kemarin orang aja bang lainnya kesamaan di keluar Christmas kira mengalau tu, ni kesamaan tu bang dia belalu. Macam itu soal ni bang dia, sunah orang boleh tu bang. Krista, Messiah. Jadi kita buat ini tu lah, orang itu orang lain juga ragu imam imam sambal, orang lain. Rana Messiah, kedai beda orang kita. Sebenarnya hanya hukum ber, tiada aja orang kita. Mina punya, kau nak pakai, enggak aja, apa punya rasam. Jangan risau, jangan ini sebab lain. Sini nak punya ni le, punya kau nak pakai ni saya, apa punya? Sebenarnya ruang ane itu human history ya. Krista sebenarnya sampai paham era uang kita jadi ane yang the greatest gift ragu betul hilang God's greatest gift kata saja anu yang Krista itu kita benar sangat. Kerana malam Christmas pasal kita ragu kumpul kelam baik jadi ngomel kata saja anu saja terus anu saja gimana pasal kita Christmas kata saja mina pola hantu sima hantu saja mesti sampai it is time of excitement saja. Singgu hana tu, mereka memang nasi bau bisa ni. Singgu lagi sama, nama sama Christmas boleh lupai, Christmas gift lagi jadi. Ikan muda Christmas gift lagi mau, ikan lagi mau lagi Christmas kelape, asyik je. It is a time of excitement kasi baru tidak je, ane pamai. Ane yang mana pamai nanti mana, mi hana tahu, mi hana Christmas pura sam. Midagat sih dalam oleh, mereka sampai sih deh, gura sampai sama sebab itu, mereka sampai kan Christmas mulai itu misi siapa, gura mana, itu mulai, misi berapa kita ni itu karsi bekai, bekai besar, mikam mana, tu misi kita mana, gift moga, mikam mana gift beda, sampai itu beda kan Christmas ni roda pameran. Minggu experience salah satu semua tu mulai. Karena kita Christmas rasa sana yang asli siapa yang mulai. Ia nak tahu lagi kelas kita sebab dengan apa yang saya ini. Aku ya, saya tu orang apa betul? Nukri dia tu makan. Asli betul nama berapa? Dia apa? Kelas kerja dia mulai. Apa yang saya kata, kami datang aki, atau dolar saya, pincuan, gila yang berlalu, gila yang berlalu, saja, bang boleh, spotlight experience betul.
Christmas ni orang tu dekat mana pun pokar si dekai, melang tu dulu zaman ben. Mereka nak Christmas orang sangat kolak zaman ben. Karena ya Christmas orang sangat itu kan, kamar ben tu nak i Christmas tu pokar si dekai dulu orang lalu. Sehingga kita orang akan murah orang nam dekat ben. Nah, kita Angisa saya kan sih juga. Rana Krista mengenai itu dah. Jadi berada oni mereka nanglai, karena helum kan nanglai kata kan juga. Saya itu mesti hendak tinggi, sini sama sama mereka itu kerana oni kerja sebagai sesuatu apa ni jadi sini sama sama mereka. Karena mai ini aku sermon terlepas ini bangga Christmas story jadi bangga cerita bangga. Alhamdulillah itu sebenarnya now so kan Christmas di ayat ini kalau sehingga rasa cara aku sermon tadi ya. Ini kenapa sini guru sampai ke guru saya. Ya susah sampai dengan aku ini semua tu dia kasih ni. Mari realize tu dia yang langsung dah sadar. Lupa semua ni biasa ni. Meli, Rayman, mina poin saja. Lumai tu lah boleh kasih ben. Tinggi mana yang mana tu awal ben, awal penuri Bethlehem ben, mina poin saja. Nora, mina poin saja. Penuri sui kan penuri nyer, begitu apa? Betul pada kasih lagi Luka Gospel ni awal. Baik kita ni biasa ni. Ayat ni Rayman, penuri kelak gift orang lain kasih lagi orang lain. The shepherd did not bring a physical gift to Jesus, but instead they brought their love, devotion, and gratitude. Kenapa saya ni umur gift sebenarnya yang mereka nak penuh umum ber, penuh sui ber, penuh nyebi ber, si kita boleh nak ber tengok lagi. Melihat ini penuh si kelam penuh si betul betul sangat penuh kelam si betul betul lah. Mina boleh nak kan seperti Messiah tu mungkin jelah boleh kan saya sampai penuh boleh. The shepherd shared the good news. They spread the news about the Savior. Ajar ni sih ni. Ada physical gift tu betul mana aku nak suppose ni. Chicken dinner when the wise men they visited the baby, they brought so many expensive gifts. Penuh kelak, cang ber, mak beri ber, cang buat penuh ber orang lain kasih ber. Ngau lain kan? Begini lah mudah chicken dinner. Even the wise men they kneel down before the little child and gave him honor and worship. Ada kalau kita sama boleh. Chicken dinner. Kung kita si ni na nampai saja, ni diri saja, boleh tak boleh. Ini kita apa? Movie ke? Mari kita naik sesuatu movie itu le. The nativity story saja. YouTube ke nama kan? The nativity story saja. Pilih ni. Alam kita pesan dah le. Aku saja, kita beli rekam saja. Ni na nampai saja. Ni beza kulumba lu kata saja. Mina poin tu mungkin besar, bisi besar punya moral itu saja. Bukan mana mana kan? Movie ke? Nama itu alum, dia tahu saja. Melihat itu, si macam tahu saja. Mina nama poin saja. Buku mana itu polu saja, bukan? Dia tahu saja. Kau mak kucing saja. Dia tahu saja mana. Nanti melihat itu kau mina sampai bang, jadi kau bah, Habis bang, jadi si ni na poin tu pada tu nak ber, ngor boleh. Siapa orang ke mari le kau boleh je kata tu. Ai kau mina poin tu, jadi nak teh nak boleh. He is for all humankind. Mari le, si melihat itu soal. Si melihat itu, ni na poin le, mari le buat apa bukan? Dia tahu kalau saya sihir bang, mana ni saya kata ni. Saya minat poin saya. Kalau begitu saya minat yang ini benar no boleh. We have each been given a gift. Each of us has received a gift. Betul saya. Suppose saya nama yang ini benar tu si ni na poin saya kena ambil
give anui 100 kala nalu le Judam se ke Judam khire ke peze ne mili re me za pabau ko ka chailang be zemana mana no nalang to le ta chailang da de ko le kane Yisui kusam tingi mangal mana pau ba ko chi zemana mana no nalang me pau da be pau ba le ko de le mai ani dai ko de la me ani ku situation ani ku living style ko chang ani dai ko de la me su mina ko le za ani te prin dai ra ku di mam te se ga ra wong ke bi se ga na mili re me zemana mana no la ko pe se sai lang ta mera mana no ka na ta te ma ta ku si ku sam ko bai lang da chang bu li lu da na mai ko ni dai ko sia da na mu je ba da ma su anui hang tu Yisui kusam boy ko la ni de ko la David ba ram ye te kan ding ba pe se lu ke bai na mu de le ka se ba mili re ke so ga pa ba se na mai ko lu anui ke ko bai le si Messiah the Savior God's Christmas gift to the Savior is for all of us ka se ga mi si mi ye le anui ke na Christmas wangai lega Amerika ni be give pera pa ko ko me na ni khaning ke ning kam ja ni mo me sometimes we focus on the giving and of the gift so much that we miss the fact that we are celebrating the Christmas which is meant and God's gift for all of us that's about when we say ni le de berega te sama aku Christmas sampai dah mana kalau Christmas sana tinggal aja le Christmas sampai dah Christmas monsang dah kelak dia tuai keme nanti ki kelak kenal tu nolo tu mau makan reme kami pun keme we're too much busy on those worldly things we think so loh pasal tu malah Mia kalau we're too much preoccupied of all those things anak Rana Krista David give take on me ka se ba me ne si ke dei le bu give ke dei le bu ke ra ba nan chono za ami da ba bang si de le ke le mai let us reflect again the generous gift that God has given to us be reminded ke le David do me the gift of his only begotten son John Gospel 3:16 year away back the gift from God for all people no one is excluded nang detik me nang kame le le se klak se le hai na nang de chi klai ba me anu ini me de it is a gift given out of extreme love to the son is again anu yang be ga anu ini sang apa a huge gift a deep gift super love a wonderful and powerful gift that which we cannot understand through our human thinking. Aku belajar anu ini le. Daite be na kala me nau anu ju kum se gana rama me be samram be busy te be the supreme power that holds the universe together. I don't know what to anu is gum ba chang that a helpless baby non ge ba ra ni ko bu ja kau nak buka, kita itu orang kira, ame ni bege le, aja ame ni give hilang kau le. Ram buang sambil samram rawa bel, kedai dia buang kira, zemana sambil berpuing bel, kau bege zemana Joseph Mary, daga, buang aja, kedai puing di kamnya, buang kira, berpuing nalung bege. Ini kenal orang mana kenal betet sikap boleh kenal betet berpui pogai saya aigum ram wang sang boleh lu kepai saya saya kira bapa muda saya kau kian kaya mana mana minang saya lu ramangan dah tu dah pikir dulu agar minang tu mana lu ramangan minang tu lu ramangan boleh lain tu minang ramangan pikir dulu jangan kami Thailand, the best hospital, the best doctor,
kita lu kita itu dia henang sih lah bang tu the best one they are searching asal itu namanya nah rezeki ada di bawah talai lagi cerita itu namanya anu yang kita give lang je bang kita bawah it is opposite to how we prepare and how we come anu kamu yang bawah itu pasti meramai dan amina nung kita apa dia mizai minado pualu besi bukan tak itu sudah ya minado kewal apa i analo kewal itu je oksigennya dokter punya apa kalau je aja nama bela je itu je asli bah good jadi sama lain asli mana mana bisa kalau kewal kan siapa usia sana azai nung kewal dan ibu gaya juga sih bukan tapi sebabnya future dia anak kau cakap macam mana ya namanya kau cakap macam mana yes we need best education minamata di kau cakap kerja people cakap officer cakap anu kan namanya mana minama lebih orang kau cakap macam mana ane kau cakap macam mana Nah itu pada saat momen sih maksud when we hold our baby in our arms, the emotion, the attach which we have, something ya. Mari itu pernah si nyena mana isu Kristus itu kayu ya, buku emotion attach yang lagi belum tua. Pernah ada zaman ada kelahiran ber, poin lagi kata si kau si cintai kita. Anu itu sih senang dalam sih kewel. Kenapa penanya? Hemui mahangga. Saya kira apa? Disi siapa disi itu orang apa? Kening itu apa? Pega apa? Disi itu apa? Kata disi itu sih bukan tak. Sih berdaun apa? Anu itu sama nama future sih malah itu. Anu sih sama nama ni. Nama future sih itu berpuing. Tapi bukan disi itu sama nama. Mana itu Rana Krista, mungkin baik juga mbak. Anu yang angkat mungkin baik. Si bukan kele, minam tu boleh lu si juga bukan. Si bau si bukan tu boleh kele, minam masih minam ba. Rana Krista dan itu boleh kele. Minam tu boleh bukan Krista juga bukan. Mana yang boleh bukan sini dia, baru nama kele. Let us embrace the baby Jesus Christ. Let us kiss him. Let us embrace him with love. Minam jangan minta itu. Dari dia minam itu kita jangan pikir dulu. Minam itu first picture foto dulu deh. Nak dimulai dia. Minam sih kan tak pemain. Sih kan berapa angka. Maka ambil dulu. Jangan sampai ani nam ini kata begitu. Ani nam itu welcome dia je, decoration dia je, apa itu namanya? Minam tu juga, misi kita mana, mikam mana, mintu, gift, sama dewan, minam apa ni, good toys sama dewan, boni dewan apa itu namanya? Rana je, mungkin bermain cium je, gift dewan le, ane gift dewan je. Kuhum kita, ingin kita, tak perlu kuhum betul le, sih hilang boleh. Raya ni je juta je, miliran beli, kita kita ambil boleh. Jadi macam ay, rapu, kuhum itu lagi lang bega maya, tinggi mangnya itu raya untuk beli kita boleh boleh. Saya si angelic choir, saya kedai choir saya menjadi betul saja. Messiah itu rumah ini manggilnya choir saja. The Christmas story is about a gift that brought joy to all people. Old Testament kan dipilih Old Testament itu nalang bangsa Malaki Malaki kan dari samna Bible samja dok. Harapu sam
Malachi ya, roy baru tu dah boleh. Rasa nama wang sang raba hangga, ramu bom zaman nama tu kekebe raba hangga. Old Testament na samtam mate. Karena when the announcement of the birth of Jesus, there is a good news of great joy on the day. Malachi na Matthew. Pekada Matthew, pekada amri hangga receive a news of the great joy. Si some remember the judgment, wong rabang na, hana amri hangga salvation tekan niga, wong rabang na si demo le si na. My another season, Christmas season la amri hangga that brings good news, and that news brings the joy for all of us. Krista wong kemana si some remember wong rabang. Receive eternal life. Siapa Christmas gift wong sang berjalan mak come this Christmas gift from God changes everything. We saw that through this gift we saw the power of God's love. Rakunda dino boleh. Rakun mesti kena ambil buat dalam mobil outside inside everything kita lainnya. Till come, we saw the changes from the inside and outside. Kami model. Siapa jadi no bukan experience ya. Siapa jadi now we are filled with peace, we are filled with hope, we are filled with joy, regardless of what circumstances. Regardless of what we want to do, regardless of see back, how be back, regardless of see back. I hope give one minute. I go give jegna amni daga si kuhum bebu give jegna kishing za tene ko jena John Krager from Bible Previous Novel. The perfect love casts out fear. Si kuhum be the something be kuhum jena king le the to kam le ka I go Christmas to class jegna wang cham le I go jegna amni daga insecurity from me, anxiety, whatsoever the problem may be. Through the love of God, it gives us courage and confidence. I hope give to them one somewhere. Even something from the social level. Sibela kina be Sibela kita penai beberapa misalnya ada farm di bawah itu kan, ikigo plantation, plantation dan ikigo tumbuh kampung ramai misalnya ada macam lain. Sibela kenapa pun ada ikigo langsung kan, bikin apa tu kenapa macam mana sih bikin apa mana, beberapa plantation kere. Tutung kubui ramai ni dah pamer sahaja. Jadi peru share dah, peru nak ni dah peru share dah. Nak share mana? Karena mata deh, siapa yang kelaksan dah, nak ni, yang kelaksan dah ni, jadi kita mana mata deh, ni kira dah, pamer boleh. Boleh jadi kita mana dah, belum dah jenis dah. Ini tak deh berapa ni kira dah. Hebron asibu na yung sa mga hopele asibu mga kabala kali mga da bisibu na papu siya bisibu na ni ada tiga akina beda abe farm ka bamuda matrensi kre ko may bigla mo sudo abe bu chang ba mena abe na le chang ka abu share na mene kacau dalu belum nimbang jelek. Sehingga pernah dalam bisipan yang bikin apa yang tu, most siapa pernah relation tu, kita ada lagi jelek. Pernah relation kita ada bisipan yang apa tu, kamu bahasa, nama tahu kamu dah. Karena pernah relation tu, kaya ada lagi jelek. Macam Christmas, my mom tahu dia.
Christmas Rakhi that wagai Christmas prayer isle Rakhi ke banai sile kala pinto na banai face to face taw na da pam wagai ke tu pe ka taw ma sile banai ai ko banai banai da banai sia ba ni da prayer ke tu ka le samje hello samje now to the Lord sing praises, all you within this place, and with true love and brotherhood, each other love and rest. This holy time of Christmas, all others don't face, all tidings of comfort and joy, See, what in one day, to us, hello. Alwe ai manane ungkan tibe sai ina ke tibe kam kia bata tibe kile Christmas kam si tingge kuhum bati ya kile disi tibe sai disi tibe mona kile ene sabke si choir le womana te loga disi tibe ta kuhum bati to disi mai Christmas Pina pone Krishna da unke baze te kam ni pe ze unke ba mai ni ni ma so ata kulun be bam si na kan da kun da si Krishna da kulun me ke na lo so ba kulun me ta ni ze kila mon sa ni ga na so ka pa ze na mai le lo ga along there, bom na bom này, I was solo, along the bom này, jadi memang na, ini akhirnya betul rakhi pihe lawan, akhirnya betul kulun tu bicilah, mai mana masa dekat dengan dia tu mana, sini ni aku share lama ini dah sebab sebenarnya ini tu kumbihet ni, mai Christmas pun tak ada tu, anak yang relationship di sini kan. Kina beja, anak kina beja, anak kina kau orang betul lah. Cepat je kan? Heki itu iba halang melo, halang betul betul. Si itu iba halang betul, kina beja beja, anak relationship itu reconcile betul, kina betul, si kina sangat betul. Hello, so ini beja, Pembuat sekarang mulai kita berani berdaga mekiba pamane kepasi mekiba aja langsung saja masih berdalam saja reconcile masih berdalam mekiba kan wah siapa sih kalau ada ya sing kuat dia ramai terlalu saja si bernama kan kuat Christmas gift sampai di tengah malam ketahui lu kan, zobat lu kan pernah bikinnya kalau tu kan, ketahui lu kan, sebelum nanti kan, Amerika sekarang yang belum pernah tahu story coba sama ya, tinggal siapa story cerah mana, bikin apa story cerah mana, sampai lu kan kimang macam ni, nak tahu lagi kan sebetulnya, siapa yang kita nak bikin kan. Dunno story dre Pemain baru berbagi, sebenarnya konsep itu sehingga pemain pelatih ni. Pemain Amerika itu ada bangga dia. Amerika nama Amerika kakek relation ini bangga. Amerika itu betul leh. Our life is too short to think all those things. Siapa yang meninggalkan orang itu skor. Amerika kan tadi tu ya, kerana konsep ini tadi tu benar benar disini yang beramai kacau. Amerika ini apa saja? Amerika kita tu lah. Kerana mana disini kita apa? Kerana Amerika kita relationship di dalamnya. Reconcile disini kita ada sexuality.
People give me another one like let this Christmas take all of us and let's say sorry, let's reconcile, let's make our relationship new. Let us renew again. As I'm seeing today. Nghĩa là không thể không được một cái gì cả. Thế còn mình về giờ anh ấy cũng không muốn là đi về cái là anh ấy做什么事情，只不过是因为cái này anh ấy là mau đi làm mẹ, anh ấy xin làm đó thì mau đi làm mẹ, cái này, cứ làm đó cái này, anh ấy đã làm đó làm mẹ, anh ấy đã làm let us respond to God's love. Rather bukla, respond to it. Rather bukla, pega jalan de, ane receive orang pole, ane accept orang pole. Mana yang give, saya ni mungkin give, sama pega mana boleh, ane receive mana, ane accept mana tu give cara sama boleh. Mana tu cara sama tu cara ni lega boleh. iPhone give them wana ti accept ma na bu give ta ma le ba accept ne ti give ti bu ta mo le 지금 내 라우드라 이랑 내 얘기 이랑 배가 좀 있어 아는 게 accept 마 어디 되나 지 크리스타 얘는 나보네 나 좋아서 때문에 나오고 아하 참 그래 보지는 지고 give 제 아는 accept라 하는 거예요 많은 나는 얘기를 I mean, for experience that once we have experienced God's love, what will happen to us? Rabu mati sama sama boleh. Beli rema, rabu Krista jatuh sehingga dunia bama mati satu sebelum kum bersama itu satu sebelum boleh. Rana itu sama sebelum sehingga amin kekeh semua boleh. Sebelum dibayar boleh. Kaya naman may ang nga zemanatan that say you did that one to the Almighty God coming a weak and helpless baby. I hope it was that way. The God, Emmanuel, the God that is with us. Let us accept. Let us receive the gift that it has been given to us. My Lord, the whole point of Christmas, anu custom Santa Claus, give some anu old tradition, belong to that. Ahle family back, we go family gathering, kami itu kita, asal apa besar harap kita, sama anu old tradition, anu template. Sinan itu sama, it is very important, but the important is we need to accept and we need to receive the gift that is given from God. The gift of the Savior is God with us. In all our sin, the sin that troubled us, the sin that brought the death of this world. And I will give the gift of God's love give us the gift that brings peace. I go to say this gift is the gift that brings peace. This gift is the gift that saves. And this gift is forever, eternal life. My dear,
we will accept God's free gift of forgiveness. And the Bible in Hebrew, the sad from the Rebuna, Jeremiah, Hebrew came to the Hebrew like this. And the moment you have, Hebrew is the chief of Ramana today. Rami moving like a Muleka today. This is the greatest love of God. This is the greatest gift of God. The love that given for all of us. Jadi di luar ada itu, siapa nama dia? Naik je lah. Ane dia itu siapa nama dia? Mana itu? Oh dia itu kulun dia nama dia. Kulun itu give nam di accept nama itu berapa? Kele, Radha kan itu nama dia. Nama yang itu journey, kena isinya itu journey. Tapi itu sebab dia. Melihatnya Radha itu tiga sebab dia. Let us glorify and let us witness the child who is born in the manger, who give joy and who are called to live with joy. Let us reflect the love of God that is given freely to us. My beloved, you may have semente na pegule. Sudu na mai ya amita ba ko. Question the lame. Minor Christmas to whom the mother sudu. Christmas in the name. You love Christmas but afraid of Christ. Nang dada nang tekon ni mo di me ni the name. You may be thinking whether I'll be safe or not. And you may be thinking that I am upset with God taking my loved one away. Rani kung mana kata dia nanti kisah kena. Iku mana apa? Ada saya kali nak bisa kena. Kerana itu belum macam apa. Aku mana saya mana ada kita tak ada kan ini boleh. Anu itu ada. Maybe we have this broken heart, and we may be preoccupied that I may fall into sin again. We kira tu ni. Aku dah sama macam boleh. Ada yang namanya challenge tu ni bah. Kira Krista anda anu juga. Let us make room for Jesus Christ in our heart. Let us not preoccupy what will happen to us tomorrow. Let us surrender to His love. Mami orang ni ina itu tu ni. Krista ini kan orang boleh kampung moga. Jesus doesn't need you and me. Anu itu kan orang boleh. Karena anu itu juga orang boleh. Kita kan ini orang bangga. Karena anu itu normal, sebab anu itu pun mesti kena give hilang dah anu yang dia beri. Jadi nama dia harana itu boleh, harana itu selam ni. Siapa give orang dia nama ini anu itu mereka ini. God's love is calling to us today. We will open our heart to the gift of His Son. Will we accept the gift? Christmas mai mulia, belirai suaga, ram kebaga, kumga kebaga tidak kerja, kumuiga ram ga, kebaga di serba kerja. Mai amri, akan Christmas ni sebab dia, ram kumga kerja, nam taga lum kumuiga, nam taga lum pang di sebab dia, nam taga kumga kumjita di sebab dia. Namai si, kerana tunggu kelak begitu sana, nak daga adaga, terba ada je, si kerana tunggu kebaga, tunggu like, amni daga mana je, tunggu gift iba, lu tahu macam mana? Mana ada Christmas, wahai sebab dia, saya bilang mikro teks saya, ada Christmas ni sebab apa? Ini dah tu, Christmas tu kelak, iba mahu je, Christmas tu kelak, iba je. Kalau si dah